Amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba nababwiye ni ndagaruka mbazanireza leta z'uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Bimwe mu bisubizo byatangiye kuboneka ndetse no kugaragara. Umutwe wa M23 bidasubirwaho ubu ngubu wamaze gufata umujyi wa Sake. Ntago ari umujyi wa Sake wonyine wamaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Agace kitwa Ruwofu ndetse na Kanyamahoro kugeza ubu ngubu amakuru aremeza yuko umutwe wa M23 wamaze gufata utuduce. Ntabwo ari ayo makuru yonyine tugiye gutotora. Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru Peter Umwami ubwoba bwinshi arimo arahinda umushyitsi, arimo aratitira, arimo arakora icyo bita kudagadwa, arimo aravuga akavuga ibintu bisoberekeranya. Yamaze guhindura ibiro bye ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko amenya amakuru yuko umutwe wa M23 ushobora kurara ufashe iyi Goma. Yamaze kwimura ibiro bye abijyana mu birindiro bya Monesco. Peter Umwami n'ubwoba bwinshi cyane yirukanse yababwiye ati buri gapapuro kose mugatoragure mukazana hanga hafi ya Monesco. Bamwe mu basirikare ba FARDC banamubwiye uti gwino ugira ibintu nawe witwarira. Aravuga ati oya ntago bikunda muransanga hanga mu birindiro bya Monesco. M23 itaza kundangiriza aho ngaho. Yamaze guhunga ku buryo bukomeye cyane. Icyo ni igitutu gikomeye cyane cy'intwaro za M23 ndetse no gukubita bikomeye cyane ingabo za FARDC. Ibyo nabyo ndaje mbitotore. Uburyo ingabo za FARDC zikuye mu mirwano zikirukanka zigakuramo imyambaro zikambara imyambaro ya gisivile. Bamwe banagenda banasahura ku buryo bukomeye cyane. Nago watandukanyaga umusirikare ndetse n'umuntu uri murahunga. Ndavuga umuturage. Abasirikare ba FARDC basebye ku buryo bukomeye cyane. Peter Umwami nyuma y'ukumva yuko Peter Umwami guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru Igoma yagiye kubona batayo z'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, abasirikare ba FARDC wazarendo FDLR bose barimo barirunda mu mujyi, bari kwirunda mu mujyi, bari gushaka aho bihisha. Ariko ndababwiza ukuri uku nuguhungira ubwayi mu kigunda. M23 nibasanga Igoma noneho irabasya naho mwimukiye. Ayo makundaje nyatotore. Abancacuro b'Abaromaniya bongeye kugaragara ku mirongo y'urugamba. Intambara y'uyu munsi arifite ubukaka ndetse n'ubushongore. Imwe mu ntambara navuga ni kuva iyi mirwano yakubura mu gihugu cya Kongo nibwo hagaragaye iyi mirwano yo ku rwego rwo hejuru. Bamwe mu basirikare b'Abaromaniya hejuru y'imodoka nziza cyane zifite intwaro zigezweho. Mureba aka gafoto. Uku niko bari bameze ku mirongo y'urugamba. Bari kumwe n'aba FDLR barasa hariya za Sake, barasa ku buryo bukomeye cyane hariya za Cyugi. Abancacuro b'Abaromaniya uyu munsi bagaragaye mu mirwano. Ni imwe mu mirwano yari ikomeye cyane. Antoine Kisekedi Chirombo yatekerezaga yuko agomba gukubita umutwe wa M23. Uyu muvuno wa M23 Antoine Kisekedi yawumenye. M23 nabyo ndaje mbigarukeho, ndaje mbitotore. M23 nayo amakuru twamaze kumenya yari ifite umubare mwinshi, umubare uhagije w'abasirikare bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Bimwe mu bintu byafashije umutwe wa M23 kwihagararaho ndetse kandi ukanitwara neza. Na gace na kamwe byari byavugwa yuko FARDC yigaruriye, usibye kumva yuko ngo bakuyemo akarenge kabo bakirukanka. Abasirikare ba FARDC, ingabo z'u Burundi, Abarundi, Abancacuro, nabonye amwe mu mashusho umuzungu arimo ariruka. Ariko ndababwiza ukuri nabonye amwe mu mashusho umuzungu arimo arirukanka. Ndavuga ni se ni intare umwirukanyije, ni ingwe imwirukanyije, ni iki gitumye yirukanka muri ubu buryo? Ariko mbabwiza ukuri iyi ntambara irimo na comedy. Aba Baromaniya bigiye igisirikare, aba Abancacuro bigiye igisirikare. Iyi video yanyumije. M23 yakomanzira komanga ku buryo bukomeye cyane. Ikomanga FARDC abawazarenda ingabo z'u Burundi FDLR mwikomanga ingoma y'abaporoso. Ingoma y'abaporoso niyo bakubita hejuru, bakubita hasi, kubita hejuru, ariko barushaho kwirukanka. Ibyo byose ndaje mbigarukeho mu yandi makuru tugiye gutotora. Ingabo z'u Burundi zamaze gufatwa Matekwa, ingabo nyinshi cyane. Izo nazo ndaje nzigarukeho. Ingabo z'u Burundi zikomeje guhura n'akaga gakomeye cyane muri iyi mirwano. Ingabo z'u Burundi zikomeje gutsikira muri iyi mirwano. Ingabo z'u Burundi zifite ibibazo bikomeye cyane ku mirongo y'urugamba. M23 yamaze kubafata benshi cyane. Ndaje nabyo ndabigarukaho n'uduce bafatiwemo. FARDC yongeye gukora gashya nanone.
yahagurukije indege ya Sukhoi aho kurasa kuri M23 itanga umusada ukomeye cyane ndetse unaremereye cyane ku mutwe wa M23 aho kugira ngo arase uyu mupiloti mwiza cyane nakwita imfura wa FARDC yerekeje indege mu basirikare ba FARDC aracucuma amaze kwica nk'abasirikare barenga 800 batangira nabo kumurasaho. Ibyo nabyo ndaje mbigarukeho, ndaje mbitotore. Wowe tera gatebe nze dutotore, wowe tera gatebe nze mbagezaho amakuru y'ukuntu ibintu byagenze ku rugamba. Subscribe to this channel. Nanone reka nongere mbasuze kandi mbahereza ikaze mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri Mba TV Rwanda. Ndagarutse nanone ni mu makuru agezweho ku mirongo y'urugamba mu gihugu cya Kongo. Nababwiye ni iki cyumweru M23 FARDC ndetse n'abari bose bakomeje kubatera ingabo mu bitugu nago bakozwa yuko uyu munsi ari umunsi w'Imana. Ntabwo ibyo bintu babikozwa kubera ko ikintu cyitwa imirwano mu bice byinshi bigiye bitandukanye hariya za Nyiragongo, kamwe mu gace kabereyemo isibaniro ryo ku rwego rwo hejuru hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta. Ni imwe mu mirwano yari ifite uburemere cyane, gusa ntabwo ari aho honyine kubera ko no muri Sake ndetse no muri Cyugi tumwe mu duce twagaragayemo abaromaniya, ndavuga abacancuro b'abazungu barwana ku ruhande rwa leta. Gusa ibice byinshi bishoboka hariya mu gihugu cya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu munsi navuga ni byagiye bihura n'akaga gakomeye cyane. Umutwe wa M23 wamaze gukora amateka akomeye cyane ndetse unatanga ubutumwa bukomeye cyane kuri Antoine Kisekedi Chirombo, dore yuko rwose barimo noneho bararwanira mu marembo y'umujyi wa Goma, ndetse kandi M23 yamaze gufata umujyi wa Sake. Ibingibi bigashimangira yuko umutwe wa M23 isaha ku isaha mushobora kuza kumva andi makuru navuga ni akomeye cyane. Amwe mu makuru navuga yuko yaba ari n'intsinzi ikomeye cyane ya M23. Umunyarwanda yaravuze ngo ukinisha kurya ugahaga. Ukinisha kurya ugahaga nibyo byabaye ku gisirikare cya Kinshasa, ndavuga igisirikare cya Antoine Kisekedi Chirombo. Nyuma yuko bahagurukije ibitero byabo kabutindi kuri M23 baje guhura n'ingorane zikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ikintu cyitwa imivu y'amaraso irimo iratemba mu gihugu cya Kongo. Imivu y'amaraso iri gutemba ku buryo bukomeye cyane kubera ko M23 yabarashaho bikomeye cyane kugeza aho abasirikare bakuramo imyenda bakiruka. Benshi bahungiye Goma. Kugeza ubu ngubu Goma ntabwo ngo wabona ahantu hagarara. Hariyo umubare w'abaturage benshi, hariyo umubare w'abasirikare benshi. Nyuma yuko guverineri uyu Peter Chirumwami generali nawe asabye ubutabazi ku buryo bukomeye cyane, akanasaba yuko agomba kujya gukorera hafi y'ibirindiro, hafi nako mu birindiro ntabwo ari na hafi, mu birindiro bya MONUSCO niho yahawe mobiro yo gukoreramo. Nyuma yo kugira ubwoba bukomeye cyane akavuga uti M23 ninsanga ahangaha igoma, ninsanga ahangaha iranyica kandi iranyica nabi. Mu yandi magambo yasabye ubuhungiro kuri MONUSCO kugira ngo nibabona bikomeye ihiti mutabara ku buryo bukomeye cyane imwirukansa araza Bukavu. Ikindi kandi iyi MONUSCO uyu munsi nayo yaje gukora ikosa rikomeye cyane. MONUSCO yakoze ikosa rikomeye cyane. Ibingibi murabyumva nyuma yuko M23 iri buze kubigarukaho. Ni nyuma yuko muri iyi ntambara cyangwa muri iyi mirwano haje kugaragara indege ya MONUSCO. Bamwe bakavuga yuko cyangwa abaturage bakavuga yuko yari irimo iratara amakuru y'aho FARDC igomba kurasa. Iyi MONUSCO yagombaga gutanga sinyari kuri iriya ndege yarashe aba FARDC, itanga sinyari nabi, binarangira bigize ingaruka zikomeye cyane kuri FARDC. Ingaruka zikomeye cyane kubera ko iyo Sukhoi yaje iracucuma bagenzi babo hafi batayo yose igira ubushwanyi. Nabo nago bayirebeye izuba bahise bayirasaho ku buryo bukomeye cyane. Ihita yirukangira avuga ati ibintu byakomeye, ariko mu by'ukuri yari imaze kugira amakuru atariyo, imaze kwibeshya.
bayibwire yuko ahantu hari abafaridesi ariho hari aba M23. Ni ibintu byari bikomeye cyane. Iyi mirwano ni imwe mu mirwano yafashe indi ntera mu bice bigiye bitandukanye. Twamaze kugera muri Cyugi ndetse na Sake, tumwe mu duce navuga ni habereye imwe mu mirwano ikomeye cyane. Ahangaha hagaragaye bamwe mu bacancuro b'abaromaniya barwanaga umuhenerezo, ndetse hanagaragaye umwe mu bacancuro w'umuzungu arimo arirukanka n'abahunga. Ni nyuma yuko M23 bari bamaze kumanuka ku misozi, noneho bagiye gusatira ku buryo bweruye FARDC. Ibintu byabaye hari Sake byo ni ibindi bindi. Na n'ubu ngubu intumbi ziracyagaramye aho ngaho, imirambo iracyari aho ngaho, imirambo y'abasirikare benshi baguye ku mirongo y'urugamba. FARDC yahangayitse uyu munsi, FARDC yakubititse uyu munsi ku buryo bukomeye cyane. M23 intare za Sarambwe, amakuru aremeza yuko yamaze gufata umujyi wa Sake 100%. Ari M23 irimo irawugenzura. Ntabwo ari ako gace konyine, kubera ko n'agace kitwa Ruwofu kamaze kujya mu biganza by'umutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu iyo Ruwofu ndetse na Sake, tutanibagiwe Kanyamahoro, biri mu maboko y'umutwe wa M23. Dore intwaro nshyashya ndetse n'amasasu umutwe wa M23 wamaze kwigarurira. Iyi ntambara navuga ni umugisha ukomeye cyane kuri M23. Ni umugisha ukomeye. M23 mu minsi yashize mwumvisha yuko ari ifite ikibazo cy'intwaro, ifite ikibazo cy'amasasu. Ariko ndababwiza ukuri, M23 ara mu mujyi wa Sake yahakukumbye amabox arenga igihumbi arimo amasasu. Ibi ngibi bikanashimangira yuko M23 ishobora kongera kumara nibura amezi 3 irwana ikoresheje ibi bikoresho byamaze gutabwa n'abasirikare ba leta. FARDC, abarundi, abacancuro birukanse nkuko nabibabwiraga, abaromaniya ku mirongo y'urugamba, umuzungu yambaye ikabutura arimo arirukanka. Byari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane ku mirongo y'urugamba. Hari umwe mu bakunzi bamba TV Rwanda wanyandikiye arambwira uti uze kutubwira uburyo byatangiye, utubwira uburyo byatangiye ndetse n'uburyo byarangiye. Ariko mu by'ukuri ntekereza yuko ibyo mbabwiye ni zimwe muri rezilita ziri kuva ku mirongo y'urugamba. Ingabo z'u Burundi zatesetse ku buryo bukomeye cyane, ndabisubiramo, ziri guhura n'akazi gakomeye cyane ku mirongo y'urugamba. Bamwe bamaze gufatwa Matekwa, bamaze kugirwa imbohe za M23. Ingabo z'u Burundi mu gihugu cya Kongo, navuga ni iyi ntambara ntabwo yigeze ibahira n'umunsi n'umwe, ntabwo yigeze ibahira, kubera ko M23 mu makuru twari dufite mu kanya gatoya nuko yari imaze gufata abarenga ijana bose yamaze kubata muri yombi. Aba basirikare b'u Burundi babaye imfura, bazamura amaboko baravuga ati nimuturase, nimutwice, mudufate Matekwa. Nababwiye ni iyi mirwano yahereye mu bice bya Nyiragongo, niho imirwano yatangiriye ku buryo bukomeye cyane. Mu masaha y'isa 12 nibwo isasu ndetse na kompre ya mbere yari ivuze. FARDC ishaka gukubita umutwe wa M23, ariko ntabwo bamenye yuko ubutasi bwa M23 bwari bwamaze gutanga amakuru. Bababwira bati saa 12 kompre ya mbere irabirekuwe, mube muri maso namwe muhite mubasubiza. Intumwa y'u Burundi yaravuze ngo huguha. Nicyo kintu M23 yakoreye FARDC. Ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'urugamba. Indi breaking news, umutwe wa M23 nyuma yuko barwaniye mu misozi ya Mfunyi na Shanga, muri groupement ya Mfunyi Shanga, imirwano ikomeye cyane yahuje umutwe wa M23. Amakuru aremeza yuko M23 yakubise ingabo za FARDC ikazikura ku gasozi ka Ndumba. Kugeza ubu ako gasozi kakaba kari kugenzurwa n'umutwe wa M23. Ni kamwe mu gasozi kabereyemo imirwano ku buryo bukomeye cyane. M23 yarwanye umuhenerezo igira ngo irebe ko yagakuraho FARDC, ariko finally M23 ifata ku gasozi. Ntabwo ari honyine hagaragaye imirwano mu dusozi. Udusozi turi hariya za Bweramana ni tumwe mu dusozi twumvikanyeho imbunda ziremereye ku buryo bukomeye cyane.
Itu dusozi dukikije Bweramana twawe turiho ikintu cyitwa amakompura ni tumwe mu dusozi twagenzurwaga n'abafaridese kugeza amagingo aya. Umutwe wa M23 amakuru aravuga yuko M23 yamaze kwirukana ingabo za leta. Aka gasozi ka Gashingamutwe akangaka ni kamwe mu gasozi kabereho na imirwano. Udusozi twabereho imirwano n'udusozi twinshi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tumwe FARDC yatugumyeho, utundi dusozi M23 birangira dushyize mu biganza byabo. Ubu turimo turagenzurwa na M23. Utwo dusozi tugiye dutandukanye bitewe n'uburyo M23 yarwanye uyu munsi. Ibi ngibi byashimangiye yuko M23 yamaze gutera intambwe isubira inyuma. Uyu munsi akaba ari umunsi wo gusimbuka kugira ngo irebe yuko yasimbuka neza, kandi kuko byabaye nyuma yuko Antoine Kisekedi Chirombo atekereje yuko ubwinshi bw'abasirikare be aribwo buzatsinda umutwe wa M23. Uko naga ari ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. M23 nayo bitewe na zimwe mu mbaraga yagaragaje ku mirongo y'urugamba, ibi ngibi byashimangiye yuko M23 nayo yongeyemo umubare mwinshi w'abasirikare bagiye batandukanye. Ikindi kandi ubutasi bwa M23 bwagiye buyiha amakuru y'ahantu hari abasirikare benshi ba FARDC. Aho ngaho akaba ariho M23 ishyira imbaraga. Ibi ngibi akaba ari nayo ntandaro ikomeye cyane yatumye M23 itanga isomo ry'intambara. Navuga ni isomo ry'intambara kubera ko mu mujyi wa Goma ibintu byadogereye. Mu mujyi wa Goma ikintu cyitwa intwaro zigiye zitandukanye, ibifaru bigezweho, ibifaru bya Monesco, ibifaru bya Sadeke, byose byahagurukijwe. Abancacuro mu modoka nziza za gisirikare barimo barakataka turiya mujyi bareba aho haduye agomba guturuka. Ariko ndababwiza ukuri, intare zasaramwe nizimara kuhakandagira, bamwe barurira indege birukange barafatira indege yarazagoma, bakomeza bajya za Kinshasa. Kugeza amaginga ya umujyi wa Goma ntabwo utuje, ntabwo utekanye. Ubwinshi bw'abaturage, ubwinshi bw'abasirikare ndetse n'ubwoba bwo mu rwego rwo hejuru. Yaba umuturage afite ubwoba, yaba umusirikare afite ubwoba. Nakubwiye yuko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yafashe ibiro by'akavuga ati oya ntabwo nongera gukorera aha. Ajya mu birindiro bya Monesco aravuga ati ndakorera muri iyi korodoro nimugenda turajyana. Ikintu cyitwa imirwano rero kuri uyu munsi ni kimwe mu bintu byafashe indi ntera ku buryo bukomeye cyane mu gihugu cya Kongo. Gusa umutwe wa M23 navuga ni wabyitwayemo kigabo. Umutwe wa M23 wabyitwayemo kigabo. Nari nababwiye ni ndabagezaho rezilita z'uburyo ibintu byagenze ku mirongo y'urugamba. Ariko nshuti bakunze bamba TV Rwanda, na n'ubu ngibi imirwano iracyarimo. Hari tumwe mu duce tukirimo imirwano, nk'uko hari utundi duce M23 yamaze gufatira imiragenzura. Ibyo byose nibyo biri kubera ku mirongo y'urugamba. Nababwiye ni muza kunegereza muri aya masanda bazanira amakuru ari bubagezweho ku mirongo y'urugamba. Ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye ubu nibwo biri kubona feedback, nibwo biri kubona resulta y'ibyavuye ku mirongo y'urugamba. Mu by'ukuri dukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo dukomeze tubashakira amakuru meza kandi yizewe. Dukomeje gukorana na bamwe mu banyamakuru bari ku butaka bwa Kongo, mwabumvishe mwanababonye bamwe na bamwe, ndetse kandi dukomeje no gukorana na bamwe mu baturage bari ku butaka bwa Kongo kugira ngo turusheho kubashakira amakuru meza kandi yizewe. Ibi byose nkubwiye ubu bitangazamakuru bigiye gutangira kubyandika. Ubu ngubu nibwo bamaze kubona amakuru. Ni nayo mpamvu mugomba kudukunda mukaba ba mbere mu kudukurikira kugira ngo mujye muba ba mbere mu kumenya ido nido ku bijyanye n'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Reka rero mbashimire ni mwamaze gukora subscribe, mwebwe mudusugira ibitekerezo byanyu, mwebwe muri mu gihugu cy'u Burundi, mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwebwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndavuga irwota amasimbi, mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye. Reka mbabwire dukomeje gukunda uburyo mudukunda, uburyo mukunda ibiganiro byacu. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda, ndababwiza ukuri mbararitse andi makuru ya mu gitondo, andi makuru ari bubagezweho. Ndabagezaho ishusho rusange mu gitondo, ndabagezaho ishusho rusange. Hari n'andi makuru mfite, ariko mu by'ukuri hari n'andi makuru mfite, ariko ntabwo nahita nyababwira aka kanya kubera ko ntabwo nari nayatohoza.
nababwiye yuko nazakora ikosa ryo kubabwira amakuru ngo nibucya ngo mwumve ngo byahindutse. Ntago ndi umuntu wo kuza ngo nicara ngaho ngo mbabwire ngo Sake yafashwe ejo mbabwire ni ntago yafashwe. Nzajya mbanza nohoze nze mbagezaho amakuru yizewe. Ni nayo mpamvu mbabwira ni mu gitondo tuze kubonana mu gitondo mbagezaho amakuru ari bubagezweho mu gitondo. Nekereza yuko urukundo rwanyu n'uburyo mudukurikira nibyo bikomeje gutuma tugenda tubashakira amakuru meza kandi yizewe. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibarebe icyoroshye. Subscribe to this channel.